kabire kariya kire k'amashemererwa ubwo 2015 by'abakazo muri Kitojo Bugamba Rwampara mbere kwakira sente ziri kwingana miliyoni 25 zo kurwanisa ubworo okorwa umuhezi wa president Meja Jessica Arupo. Esente zineza Arupo yaraganisa abakazaba babiri nabajaguze kiro cy'abakaza hishomero rya Kitojo Primary School aha 2025 y'ukwezi kwa mukaga umwaka ogwo. Umudara akaguhereza miliyoni 1 kandi tuzina hazona hamwe na miliyoni 15 azinye kwatsiza. More asibo munyishengero kazahabwa district ya Rwampara ahamiza abanyarwampara ko muhezi wa president ari kuza ko bashagikobwa ari kubakorera nguto hamwe n'ibindi nkamizi hamwe n'amarwaro. Inguto twenda tubanze tutunge byoma byitu Rwampara. Twanza kutunge byoma byitu. Wo vice president angize neja kutungirame ama asenti z'amashita. Ombinde by'umuhezi wa president yaraganise hakaba harimo pichipichi ya chairman w'entebe yo kubanja wa Katojo sente zo kombeka inju y'abashomesa hishomere ya Kitojo Primary School kandi byona bibakwasize. Bueno vice president ke yahereze ahabwa speech inagambire okushemerwa no kuryo ku muhanda yarabiremu yahora yagira ukunda yandaganisa pichi kandi inkwamya ngo rizoba 2014 byo kwezi ku 10 ibanjirwe yashashura mbone chairman impura nyino kushemerwa munonga kuba nkanye group yanje twino mwoga gwa mandazi go kuteka mandazi mazima kutwarebera umukoro gwa vice president yatwongeramo akasente mazima twashemererwa kandi twashemererwa ahari miliyoni 25 buri kibina kitungireho miliyoni 1 kandi miliyoni 10 zaza hakumarira inju z'abashomesa hatezera umuntu zombe ko hari Kitojo Primary School. Gasha kwa Elias Rutugusa.